Dumelang, ke a le lotšha, ke a le tamiša go semela ka Dr. Magabo. Le kgone ke rata re dire weekly prediction a rena. Re bone gore na mabaka a bophelo a ditšhelete a tlo sepela jang beke yona e re lego mo go yona. Ke rata lo amogela ba e le gore ke mathomo ba tsena lenanong la rena. Ke kgopela le subscribe le like le yona channel la rena. Ke na le dikarata tšaka mo pele ga ka, ke na karata tše 9. Ke na le the Page of Pentacles, ke na le the Six of Pentacles. Ka buša ka ba le the Seven of Swords, ka ba le the Moon, ka ba le the Judgment. Ka buša ka ba the Arrow card e re mo go wena e re surround yourself with protective energy. Ka ba le the High Priestess, ka ba le the Mirror Guardian e re take time to reflect. Ka buša gape ka ba le karata e le gore e tswa go the Mother Earth e le gore o re fa molaetša ka yona. A re thomeng ba ga gešo, ke seke ka le senyetša nako. Okay, go ya ka reading ya rena ya bekeki, ke botswa ka motho e le gore go na le tšhelete gore o sa tlo e receiver, o tlo ba le tšhelete, o tlo hwetša tšhelete. Gore na tšhelete e tswa e le kae, go tlo tseba yena ka nako e le gore o tla ba a e hwetša. A ka no ba winne something, goba mohlomongwe e ka no ba e le salary, mohlomongwe o patetšwe for mošomo a o dirilego, goba mohlomongwe go na le tšo di rekišago gomme di ka ba di rekilwe ka bontši, o kgwetše le gore o dirile tšhelete. Mara nte kgolo gape ke bonang gape ke tšhelete le gore o tla ba o fiwa ke someone, gona motho le gore o tla ba a o fa tšhelete. And gape ya ba ntela gore le ka kgwetše le gore ga se o fiwe, ke tšhelete le gore o e bereketše, ke mphufutšo wa phatla ya gago. Ke bona gona motho le gore wena o sa tlo mo thuša ka tšhelete, gona motho mongwe le gore o tlo ba a le very desperate for tšhelete, and then o tlo tla mo go wena o sa tlo mo thuša. Le ka se tle mo go wena go na le ka mokgwa le gore o ka tseba ka gona goba wa kopana le yena motho, whether wa mo tseba or a o mo tseba, wa kopana le yena gomme wa kwa pelo goba intuition ya e go botša gore thuša motho yo. Ke bona o thuša motho o we ka tšhelete, ka re motho o very very desperate, o nyaka tšhelete neng o inyakela le tša bohlokwa. Mohlomongwe a ka ba tshwere ke tlala, mohlomongwe a ka no ba a sena ma dulang gona, jwalo jwalo, mohlomongwe a sa patele di-rent jwalo le jwalo. So ke bona o tlo thuša motho ka tšhelete, ke nto e botse nto we. Mangwele ao ba ka e leboga kudu, ba ka e thabela o ka dira selo sa mohuto we, mo e le gore le bona ba tla go blessa more because o na le pelo e botse. Le mangwele a motho o tlo mo thušang le yona ba tla go leboga ka gore o thušitše ngwana bona, gomme le bona ba tla go leboga, ba tla go okeletša. And then reading ya rena tšwela pele, ba bolela ka ntho e le gore e ka ba ile ya utswiwa ka ra bophelo ba gago. Mohlomongwe o hwetše le gore go na le ntho e utswitšego, e ka ba le gore maybe ba thubile, maybe ka ba kgwedi tša go feta goba ngwaga go feta goba e sekgale, ke ntho e le gore diragetšeng maybe a sekgale e diragetše jwalo le jwalo. Wa kgwetša le gore maybe ba thubile mo o dulang gona, ba utswetše ba di utswago, ba thubile koloi ba tšetše ba ditšeago, goba mohlomongwe le ba utswitše yona koloi, goba gona ntho engwe le gore e utswitšwe. A kere e ka ba utswitše o le mmerekong goba o le mo o leng gona, gomme wena o swantse o check gore na dilo tša ka moka tšona di gona na. But ke bolela le motho e le gore wa tseba gore yena o utsweditšwe. Ba ka ba utswitše di-creative ideas tša gago, di-business ideas tša gago, bohlale ba gago, jwalo le jwalo. So ba re tseba gore sephiri se tlo tšwa pepeneneng, o tlo tseba ka taba tšo ka mokana tšona, le batho ba oye ba utsweditšego o tlo ba tseba, ba tlo hwetšagala, ba tlo hwetšwagala. Ee, ba go tlo tseba gore na batho bao ke bomang, sephiri se tlo tšwelela pepeneneng. So o sa tlo ba tseba, and batho bao ba sa tlo ba punished, ba ka punishiwa ka tsela ya semolao, mohlomongwe ba tshwariwa goba ba ka le se ke ntho ka mmerekong, and wa kgwetša le gore motho o dirile ntho we a le mo mmereko a ka ba utswe ntho e le gore o bereka ka yona, maybe ke engwe di-project tša gago jwalo le jwalo. And then ya ba ntho la gore go a tsebega gore motho a dirile dilo tšo ke mang, and then motho we o tla ya a sekišiwa ka tsela ya maleba. Goba ge e le gore motho ntho e utswitšwe mo gona ke something to do with your spirituality, your blessings tša tšo le gore di tšwa go the universe, the Mother Earth, mangwele a gago, badimo ba gago ba le go mo leseding, motho le na o tla punishiwa ka tsela ya semoya. Ra re justice shall be served, judgment e tla fihla, e tla mo fihlela motho, judgment ya ga e tlo tla mola yena a tlhokofetše, e tla tla gantšwa sa lefaseng, go tla tsebega gore ke mang, and then o tla šala a swabile, mo e le gore o tla ba le dihlong. Ene ga ka se be le mokgolo gore a tle go wena a tla kgopele tshwarelo goba a buše se a se tšere mo go wena,
a ka thoma o diragala ke dilo tse dimpe kore di-bad luck tša thoma mošala morago ke yona punishment ya gage. Okay, go mongwe kgwetse le gore go na motho le o dirile selo o se aware, maybe motho le wa o backstepper ke mogwera goba jwalo le jwalo goba ke motho a leng very close to you, motho o seba ka wena go se gona mo gaufi go lona gaufi o bontšha meno ya gage o tshegatshega le wena o dira dilo tse dimpe go wena o sa tsebe dilo tse ka moka tsela tlo tswelela mo pepeneneng o sa tlo mo tseba motho owe gomme o tla šala a swabile le a ka se le gona a tlo kgopela tshwarelo mare se se leng gona ke gore le yena o tla ba tseba gore ke gerilwe ke bonwe. And as long as a tlo kgopela tshwarelo go ra gore yena di-bad luck tša gage di tla gola mare for motho ke gore a hwetše peace of mind kore a hwetše peace within herself or his self and o le tša bophelo di sepela gabotse ke ntho la gore o swanetše a kgopele tshwarelo. Okay, ge ke tšwela pele le tšona ke sepela ka tšona the arrow a re wena a re surround yourself with protective energy mangwele a ba bolela ba re o ke protecte o ke šireletše make sure ya gore energy e lego mo around wena le e lego within wena ke energy e le gore ke energy e botse e le gore e hlwekile e le gore e tletše ka kganya so ba re go se kwa ba le lefifi ka re bophelo ba gago ka metlha o bona o ka re maybe dilo a di sepela gabotse dira cleansing ya gago ebile o se ka emela gore dilo di seke tša sepela gabotse ke thute gore ka metlha le ka metlha ke potse gore okay nna maybe once a week ke tla dira cleansing ka tsela e itseng ke tlhola ke bola ke re go na le a proper cleansing e le gore ka e dira ngakeng ya gago once a year go ba le gore ka e dira mo profeta ya gago maybe every 3 months mare go ba le simple le gore o ka itira yona ka mogae o kgotsa maybe o ba le mogolo wa o šomiša coast salt o tlhapa ka yona kgafetša ya ba ntho la gore beke se ka fela o se o šomiše dilo tša protection mo mmeleng wa gago o be le mogolo o fela o lete kerese e tšhwego le yona ya go protecta. And then the mirror garden are when I take time to reflect. I take time to reflect. Wajola the high priestess. And then the high priestess le the mirror guardian. I get bablela ka tsela ya gore yona bekene e ba le mogolo wa gore o be le go ne mogolo wa connected to yourself o ke kwishishe o tsebe gore na wena o nyaka eng o tsebe direction ya gore na wena leeto la gago o swanetše o lebe kae o swanetše o direng ba re kry-a nako ya go rapela kry-a nako ya go bolela le manyelo a gago le badimo ba gago kry-a nako ya go meditate o connecte le manyelo a gago o connecte le the universe o connecte le the mother earth go dira so we ke ntho la gore ke another way e leng gore ka yona o kgona go kore nka no ke sort of an acknowledgement mo le gore kore wa bontšha gore wena o thabela manyelo a gago ebile o accepta guidance e ba o fang yona ebile o theeletša melao goba mohlomongwe melaetša e le gore ba o fa yona ene ya go thuša gore e kgone go bula mo e le gore go ka ba go tswalelegile di-chakras tse le di ka ba di tswalelegile mohlomongwe le yona third eye mo e le gore tswalegile gona le yona intuition ya thuša gore e bule dilo tša mokhutone owe gore ge ba e tla ba tlišitša melaetša ka moka ka mehla o kgone go kwa melaetša yeowe ba re ke beke ke beke e leng gore ka yona o swantše kore o make sure o activate intuition ya gago intuitive gift ya gago e ka ba e le gore mohlomong intuition ya ka ba e le blocked goba mohlomongwe e le underactive so ke ntela gore o swantše o e balance e swantše e bulege ka tsela e swantše e bulege ka gona e be balanced gore o kgone go kwa melaetša ke ntela gore ba tla go wena ba tliša melaetša mare melaetša ga e tle ka kala ba se ba boletse gore ke cleanse e ba protected ka energy and cleansa energy ya gago o vibrate on a higher level ka baka la gore go vibrate on a higher level di-negative energies di-entities le bathakati wa ba palela wa ba imela mare the minute o vibratela mo fase ba go kgona because ke level e le gore le bona ba vibratela mo go yona so cleansa energy ya gago o re go fetša o kopane le manyelo a gago o bolele bona ka tsela thapelo o bolele bona ka tsela ya go ba phatlhela and then o ke surrounde ka the light o ke surrounde ka good energies and then se segolo ba re wena ntho o swantse o e dire kore o truste
wisdom, o truste botlhale bo e leng gore bona ba go fa bona, o truste melaetsa e le gore ba e tliša mo go wena. Ka nako ntšhi ba bolela le rena mangwele a rena, mara ka baka la go tlhoka trust ga re itše le tlhogong, ebile ga re sa ekwa intuition e le ge bolela le rena e re guida, ga re ekwe ka baka la gore ga re na trust, ga re na faith. So re santse re ke surrounde ka faith. Mother Earth a re wena a re, rather than relying on plans and predictions, go ena le gore o kgwetse le gore wena o relya goba mohlomongwe o itshepetše di-plans gore a ke tla dia di-plan goba mohlomongwe di-predictions jalo le jalo, akere trust in my spontaneous outpouring of grace that responds to your needs. Okay, prediction ntho ke diragantšwe ke prediction le tše le gore di etla, ba bangwe le relya too much go yona dilo tše le gore a di bolela mo e le gore o relya go yona, but at the end of the day ga o truste mangelo a gago. So o nagana gore dilo tše ke di bolelago mo ka mokana tšona di tlo phathagala jwang ka ra bophelo ba gago ge wena o sena trust. Ge ba re o tlo receive tšhelete, o tlo e receive jwang tšhelete ge wena o sena trust, gore these predictions di diragale ka ra bophelo ba gago ka nnete and in a positive way. You need trust. Trusta mangelo a gago, e ba le tshepo mo go modimo, e ba le tshepo mo go badimo ba gago ba ba lego mo leseding, and then gape e ba le tshepo mo go wena ka boso wena, ka ge le wena o le a spiritual person, you are a spiritual being. Ke truste, and then o truste ka moka ba ke setse ke boletše ka bona, o tla bona lo tšao di tlo sepela gabotse. Abusha a re, the best assistance is always provided for you at the perfect time and in the perfect way. Ke tlhela ke bolela ke re ka mokana rena re na le dimpho, re na le di-blessings tša rena, re na le di-lucky tša rena tše le gore ka mokana ga tšona ye nngwe le nngwe e tla tla go nna goba go wena ka nako ya yona, ka nako ya maleba. So ge motho mo ka kgwetse le gore mogwera wa ka di-blessings tša di tla go wena ka bontšhi, o ba le lucky e tla kore e šalane morago. Nna ka sete ya ka o diragale selo so a se dira, a se re gore mohlomongwe nna modimo o ntebetše goba mangwele a ka ntebetše, no. Seo e ka ba lebaka la gore nako ya ka a se tle fitlha jaaka di-blessings di sa etla, di tla tla ka nako ya tšona ka mokgwa e le gore di tshwanetšwe ka gona, as long e le gore ke tseba gore mo go nna mo a gona le fifi le e le gore le ka stopa di-blessings tšaka, then I don't have to worry. Ke santse ke itshepele go the universe, ke tseba gore the universe ke yone tla go tlo bula menyako mabati, dilo tše di botse tša tla ka ra bophelo, kganya ya tla ka ra bophelo. Ke tšona tše ke bo ke le tshwaretše tšona le ipshineng ka beke ya lena. Ke a leboga.